môžem točiť. A však toč. Že ty fúkecáš. Ale však pekne to tu je. Tam bude nákupné centrum, určite henta. Nevím, čo tam je. Čo môžeme tam prejsť? Aj hen sú obchody, hen. Ale však Na druhej strane. Ale tady je to na parádu, teda. ja sa vyfotím to, vyfotím. S ktorou sa vyfocíš? A to, čo vyšla. Tá ti tvoja ona, Izabela. Ty kúkaj. To mi takto prejsť a potom. Ježiš, ale mňa bolí hlava. No lebo... Fuj. Krása. Je. Tady sme sa najedli. Ozaj to tu krásne, sa poučilo. Fuj, aký hamburger, samý sír to bylo. Fuj. A hen tam dole, co je? Reštaurácie, ale to je zavreté ešte. Neviem, keď to otvíra okolci, nevím. Na parádu je to. Aj to počasí. Ty budovy. Však áno. A hen tam, jak sme vchádzali z tú onu, hen to tá kapula. No však ideme tam tak, koľko môžeme ísť. Ja tam nejdem až Však túto To mňa prejdeme neblázni. troška, ale troška sa prejdeme. do toho ruchu. Ale takto sa môžeme prejsť. Tady to sem kúknu, to do tohoto obchodu. Ale tak poďme takto teda. No ideme teda. Ale jak s tebou zablúdzim, to ti bude. Čo chceme zablúdiť? Burger, hen. Predania burgeru. To pomaličky. Ale vidím. Mangepovi, prosím ťa, za chvíľu padneš na nos. No ja určite, Ignácu. ja to tu poznám. Stykaj hospody. Ty si teda. To sa musí nechať. Kto tu hraje? To tento tu hraje. Hen tak sú obchody. Však sú. Dívaj, hen tam dole v tej ceste. Áno, tak to Ideme tam Jaj, sa mi zatočila hlava. Točí sa mi hlava. Fuj. Cigánka, katastrofa. Však kde jsem byla v prdeli? Na vánočných trhoch a nikde víc. aj to poďme. Hej, tam je hotel. Áno, však poďme aj to keď Pánečko. aj to poďme na tú loďku spátky dole. Počkej, tady musí byť tá loď naša. Áno, nie, Kajhy. nie. Ona odjela. Ale však ona dojde. Ona dojde, ne? Vedela. Ona dojde. Áno. Ale počkej, to kade pôjdeme zas? Čo? Takto dole pôjdeme. Hej, z tú cestu, Áno, ne? cestu dole. Aha. Ale is good? Slovakia. Jaj, tu Hungária? No, nemožno. Tuha. Veľká Slovakia. Where is your base? Komárom? Komárom, nein, Trnava. I before 30 years ago, when I get a Komárom, first Jaj, ty si byl v Komárne. first village, Komáru naháňať. one guy we together going Singapore. Jaj, do Singapuru. Aha, ale is good? Bye. Byl v Komárne? A ja už som v Komáru sa byl naháňať, co? Týka sa spíska, chudáček. Nech píska. Od rána píska. Nech píska. Mária tu Nádhera. dole. Obchody, kde sú obchody? Tady asi budú, hej? Vilo. Tu, áno, sme prejsť. Cez cestu. Božičku môj. Ale bože. Hej, tam je ten kostel, hen, vidíš ho tam v strede, tú vežičku. Hej, to myslíš, hore? Áno, to je v strede, No, to ale to žlté. musíme aj takto prejsť No, potom. už by som tam išla, že to neserem.
No já nebudem utekat, Vilo, já nejsem v Bratislavě. Ty kuču kóru. Viděl jsem měl boty. Áno. Co mi dali boty, já se zase. Ja mu kúpim boty. Kravatu mu kup na obezinu. Moje lásky. Já nejdem do toho velkého. A tam nebudem blúdziť. Tady si najdem také malé obchodíky. Ty vole. Vilo, keď tu zablúdzíme, to bude. No tak si to pamätaj, lebo mne to vyleze z hlavy ven. Když sme sem dovlekli, tak sa starej. Hádik. Tady, co to majú, jaký chleba? Hen, síre. Aha. Čoveče, sendviče. Dvě Vilkovi zeberem. To, co one. Víjen. 9 euro. A šiltovka Víjen. Ejha, toto sú kabáciky pěkné. Kade sa tam ide? Ježiš. Tu je kostol. Co je? Kostol je tu. Kde je kostol? Zase nechceš kostel. Vilo, ty dostaneš do hlavy. Budeš mít pokoj ode mě. Nič neví, tá osoba. Áno, je, Tak máš čo ti pravdu. hovorím? Mária, tá osoba. A nepac. Že ja som tu keď bol. Teda to bolo volá keď už. Jíha, záchranka se tam, nebo co to tam je? No, volá keď Vila je tu, hej, Hotel City Central. A kada souvisí až starožitnosti? Co to je? Asi starožitnosti. Pane Bože, to musí být drahé. Pane Bože. To musí být drahé. Tot má z masáže, Vilo, ty se dá 2 masáže. Ty, budeš mít památku na Vídeň. Je to blázen. Jaký veľký medveď tam je. Diko byla, tam můžeme ji nakupit, pojďme nakupit. Bar, co? Počkej, tady prejdeme na druhou stranu. Tady je elektronika, tot. Aha, tady jsou všelijaké. Chlapské žiletky. Ale kde vás vidíš, to jsou telefony. Na gore. Kaj. Aha, Mária. a to asi bude po celé Vídni chodit. Áno, teda všetci. Takže jdu, já prdzím o dušu. To je dávo. Tady to prejdeme. Už můžeme? No zi, asi můžeme prejít. A tady jsou ty panáčky 2. Představ si ten semafor. Počkej, ten kuku na kveciny. Na kvítka. Ja som tu Ticho buď, Že nemôžete to lebo ti vláčiť. praším jednu. No, to nedá sa vláčiť. Vidíme doma vydenácky kvecináč. 38 euro jedne. Už mám dost. Ja noci preč. Však čo tu je? Teda Všetko draho tam. optiker, Hotely. biomarket. Áno. Toto šli jdeme kam zas na zpátky hore? Hotel. Ale jsme na druhé straně, Áno, ne? tu je strane, áno. Aby takto prešli, nie? Váčes. To jsou cestoviny. Však ináč tu je niečo. Toto jsou špagety. Počkej, však. Aha, talianské, lazagne, Talianské. špagety a také. Áno, veci, Dívaj. zákusky, torty, mrzliny, všeličo tu je. 2,50 to stojí. Ty gratis plus jedny, dvoje kúpiš a jedný má zadarmo.
špagety. To je slovenská rýža, cestovinová, kde sa nachádza. To No ale tak ve Viedni. Tady zase co je? Tam nejdem, tam sa bojím. tu je byla. Nemám. Náne mangelové, čávo. Nánelo. Bychom povedal, že nánelové. Čul sa? Daj sem. Ale čul si ho? Povedal, že nánelové. Tak to je cigán? Ale bodali ťa. Šefroval na hlavu. To chceš kúpiť. Byk melóneček, co to stojí? Seberem výukový. Ale o táto povleče melón. Čo tu chceš kúpiť? Ja neviem, pokúkáme, co majú pekno inačí, než majú my. Tak seberem. To je wafle, to ne. Tyto koláčky seber. To vidíš? No, Aj tu to môže zebrať. Aj tyto. Ty ne. To. Ne. Tyto, toto. To je syrový. Jaký veľký to. ty bereš? Áno. Dobre, tak poďme. Prášky na práni. Sudá koština. Hente vajze. Hente je oni, co nosila v malackách, tá vedúca. 22 rokov. Ty kok, No, ten prášek. Ja si ho tuším zeberem. 22 rokov. Neviem, čo aj ze. Puckovi. Ne, si berem. Kaj.